بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعين إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari niya waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kumakna isap kita ni pengajian dahin ha mga pagpatilibon sin pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mapaamo na waktu ini amunain kalabyahan sin ini pag-ianon muawwidatain amunain dua surah alam sin Quran ini kahinapusan. Ini ato nakatana na pangadji na makawa masabot taray day sabab lamod siya rin di haamoy ini program tayo ni daing hadis riwayat din ka Nabi Sa'id radiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min al-jan wa 'ayn al-insan hatta nazalat al-mu'awwizatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwa dhalik rawahu at-Tirmidzi. Bita duna ini riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu in kaaunan lang niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daran siya nagpatilibon daing ha jin iban daing ha amin pagyanon lang niya ain al-insan pagyanon ain al-insan ini pagyanon sin kita mga kamaasan magian long niya paso simud sa sumakawa in Arab nganan nila ainul insan daing hamata sabab dumakan siya ring hapangatod si manusia amin nahinang sabab bihan ini aun waktu makananam masakit inamuin aturun sin hambuk manusia bihan karena sinamin yadto na inya to may tatakon siyang kamasan tapasok simod sa babaon neto kabtang sinamin tao ini mamisarahan neto dahing hasawab neto aun wakto na sumod doon haon in jin laung ta lumamod amin mangjilakaha manusia. Sabi ito lang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam bihad to indaran siya magpatilibon ha amin jin iban sinamin paso sin simod si manusia sumakawalong niya pag naog sinamin dua ayat amunain qul a'udhu birabbil falak iban sin qul a'udhu birabbin nas na amoy na inintiutukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi luwa na tod amoy ni amoy nakapauli sinamin sihir ini kimugdan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ingadto long ta na pangadji na to na limabay naman jariha bihayaon waktu in pangadjiyon ta amunain long ta pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding ha mga aramala magdatong amo hindi kabayaan sin manusia jumato sibu da ka in aramala long ta kumugdan ha hambuk hadya manusia isa-isa niya atawa aun waktu bihan mataod manusia malapay biasim mga ini aun long ta ini biangon bihan malubo maraim manusia katanyad to makananam sin biya mga aramalayad to nasabi to
in Rasul sallallahu alaihi wasallam magpatilibon deng hamangayad tuwi ta dunay ni riwayat deng kan Abi Al-Yasri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u Allahumma inni a'udzu bika minal hadmi wa a'udzu bika minat taraddi wa a'udzu bika minal gharaqi wal haraqi wal hadami wa a'udzu bika an yatakhabbatani syaitanu indal maut wa a'udzu bika an amuta fi sabilika mudabbira wa a'udzu bika an amuta ladiga rawahu Abu Dawud. So ini mataod din di pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga duaan niya pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala tabang miki patilibon dahil haamuin lang ta malapay sin paglubo uno-uno na bihan amuin aun mga ini misan long tahamin bukon biangon ang waktu amin maludas bihanin ko inamuin lupayaon maligid marain manusia dito sampay katabunan sin lupa mga yadto lamod siya amin pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan in siya magpatilibon deng amin long tamahulog deng taas lokal mataas sibo da kahatasin di mga bay mataas atau aun waktu rin ang mga taas ini bud makasakatin tao pataas bud pag-usad to na sadya ini mahulog tigub-tiguban madto pababayat to na inyad to ramikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam magpatilibon ding amin biya mga ini aramalabihad to in parkala jumato damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam magpatilibon ding haamoy in laungta lumus atin ini butang taha dagat kumugdan atau ha ini sapa aun waktu amin makusugin sug atau makusugin ini uno-uno na bihanin mga parkala jumato bang makusugin ulan longta mahinang sabab magdunok doon haon aun waktu ma ini lapay imano siya so in Rasul sallallahu alaihi wasallam masih mangayo patuhan Rabbul Alamin tabang habang mayan in siya patilibunan dahing ha amin jumatoy mga parkala bihadto damikyan dahing ha pagsunog patilibon in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahing ha amin masunog bihan iban langta nasabot doon iban sinamin karaganan sin uno-uno na atawa kalubuhan sin uno-uno na makalulubo namikyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam magpatilibon dahing haamuin ini kasasawan sin syaitan doon haamuin ini bang imano siya sung na mapatay bihadto in Rasul sallallahu alaihi wasallam masi nangangayo bihan patuan Rabbul Alamin tabang ha mga inikatan dahing hawakto pa wakto damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam magpatilibon pa Allah Ta'ala dahil na amin mapatay siya roon haran ini sin pagjihad fi sabilillah magpatilibon siya ring haamuin manaykod dahil haamuin pag luwas lungsad bihan ha ngan sin akam Islam ini na pangadjitan na sinamin 5 bayaon tungod pa amin sa lago-lago dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala amin manaykod deng hasatro bang aun na in pagbuno haran sin Allah subhanahu wa ta'ala atin niya bakas tanado na pangadji in tungod paparkala magjato habihadto in Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun siya magpanagna di siya magpanagna ang mga parkala labi-labin habuno bihan in siya tiagnaan bihan amoy in binsanaon sila sumakawa masin Rasul ini nagsasandal di siya amin mabaya bihan maun in amin longta parkala bihan to amin magato in sibu-sibu manusia naruna ini damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam magpatilibon dahil ha amin mapatay siya sin
amuin long ta masipit sin tangangang yaon munin pagyanon ini unin scorpion bahasa Anggalis bangkato tangangang na inyan long ta hambukin ni ring ha mga ini piyagdakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin long tabang kita makapatay sin amin mga ini na sunnat yadto piyagdakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakalamudunhan inamin pagyanon tangangang inhas nakalamudunhan namunain ini long ta makamula sa sumakawa ha mga kaibanan piyanglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isab amun di kita maminsan na bihan biya sin mga sanam narito man jari labi-labi na ini sunugun bihan sabab Allah Ta'ala rin taka kapatut maminsan na hapyapan jari niya daing hakayo sabab na ini ni aun mga jimat to ha timpo na kauna ang buklong niya nabi sin Allah Ta'ala daing habanu Israel amuin diaak niya ini tao niya bihan hipapasunugin namin pukaran sin sanam na sambil ni maog kanya wahiring Allah subhanahu wa ta'ala ini bang hadja isablong niya hambuk la sanam hadja inamin piyatay maksud niya mga murin nangutkot kay mo am hadja yadto ayaw la pa yun inwayrun lamud bihan misampeng kaawnan niya sanam sabab ini yadto piyapan jari sin Allah ta'ala nanumtum yadto patuhan Rabbul Alamin nanasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala sumating maksud di taman jari patayun in mga nananasbi patuhan Rabbul Alamin lang ta amuin na ngangakuwihan in sila ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala na amoy yan tulong tain daing ha mga ini suway na to laysab damikyan hinangon inyad tukar na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imang hindo asim mga ini magpatilibon daing haamuin ini lugal ini malubo madtuwihan hati niya daing hapagluwiyad to karaganan kita rin ha sinuno na bihan sampai amot timahin ang sabab sin hikamatay sin ini manusia bot malingkan bang inyad tulong tamin bukon piyagturan wala tayad to hinang jumato yung bihad to nakala mo di sabed to rin nga mga ini kamatay marayaw amuin mapatay wihan karaganan sin uno-uno na mabugat damikyan mapatay siya amin mahulog ding ha hambuk ini lokal taas madtuyan sampay matay siya damikyan matay siya lumus matay siya masunog in yaon katantan damikyan ini patay syahid in mga yadto kataan na ini nakalamod diha ini inamuin pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing haamuin law niya amin paglian si manusia magpatilibon daing haamin paglian hati sin paglian ini amin tao bang lumaas na malawa na yung mga panganalwihan sabab na in manusia bang siya lumaas na makalando na yung mga laas niya na magbiing paamuin ini kabata niya in pikilan niya bihadto nasambil in taw maasa mo hindi natupon mag ini imumungan bihan maun kaniha bihadto na in pagtag kaniya tulian na inyad to biyabay ta day sab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in umat niya bariman di maglian hati niyari malawa ding ha amuin pangannal pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya amin masi yaon siya na ngayo tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala inyad to katantan parihara siya rin ha mga yadto amin nasabot yadto na damikyan hambok ding ha mga kaunahan tatuod magpatilibon ding Allah subhanahu wa ta'ala amunain bang mabut nain amin kamatay sing kita amin habang mayandi kita makawa bihan makaakadha panasaw sin iblis yadto habuk ding ha mga pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan na sambil paibog siya kato taniw in agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Isiyusiyo rin ha mga ipon sin Allahu Ta'ala kahinapusan kabtangan niya da hindi hababaw sing gumini mugto na napas niya pag-ubos sing kabtangan niya ito la ilaha illallah pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala palom sin sulka. Ang kanauno-uno na panasat sin setan maun kay mubihan labi-labi na bang in tao aon sakit atawa misan mayroon sakit bang aon hapan na naman niya bukon na siya ini amin karyaksahan ni namin biya kahalan sing ginawaran niya nasubay siya daran mangayo pa Allah Ta'ala tawang magpatiliwon deng haununo na panasat sin iblis bihan na biyaway ta day sabdamikyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dua parkala amuin bang tapakayon niyadto mahinang yadto katan ini hipanampan daing ha panasat sin iblis amuna in kalimatut tauhid imiyangkaw la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iwan sin imiyangkaw astaghfirullahal azim amuin in kabukaan sin iblis amuin iwan sin mga kasaytan-saytanan bihan di sila humarong nabihan to na sadya uno-uno na pakaradyaan labi-labi na bang tao aun biya mga niyananam na ampa long ta hibutang tabiya ha pasihat biya mga luparagbos masuk na siya mugtuin manahut din kanya nasubay tadto patumtumon siya bihan bangsa upama in siya biya mga di na tuod maramo magbisara marayaw na misan dakuman hakasakasan mo bihan hibutang mo patungod sintengan niya ina mo in simud mo sarta magparungog ko kanya sin kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bihad to supaya murah-murahan in kahinapusan kabtang niya misan di mo nakarungo kaning kabtangan amin makalapal siya sing kalimatut tauhid na yad to hambok deng ha mga ini kawajiban habuhi magpatumtum hataw amin biya mga sung na mawapat sababi niya to tiang daakan to dito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inarinya laqinu mautakum tulkina niyo lang niya in amin sung na mapatay rin kaniyo in pagtulkino namin yung pasung mapatay buko namin niya matay na amin hikubol na kumanbihan pasuro na pala ang kubol ang pasya tulkinon buko nin pagtulkin namin buhi pa hasupaya makalapal siya sing kalima la ilaha illallah amin kahinapusan kabtangan niya hasupaya lang tain siya ando kaylo maparihara bihan sin buhi mapatumtum sin buhi amunain pagyanon pagtulkin laqinu mautakum ini tulkinan niyo ataw lang niya tinggungan niyo in mga sung mapatay rin kaniyo bihan hamad to na damikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam agpatilibuntod siya rin haamuin ini bang siya haran nagbubuno haran sin sabil sin Allah subhanahu wa ta'ala taran sin Tuhan na to Rabbul Alamin maana ni hasara sin Tuhan Rabbul Alamin na amuin nagpatilibon siya pa amuin manaykod dahil hasatro bihan kasi woda manaykod kau maagoy kau matayra pero dahil to mga kaunuhan niya uno yung pagoyan mo supaya kau rin mapatay matayra misan pa uno ini nangun maraw pa sa matay haran sin Allah subhanahu wa ta'ala rin si matay adakala tumangkis kau rin ngayon to mapatay kau sin ini long sin kaibanan magbahasa mapatay long nebe sin patay manok-manok yaon wayron ka sudda-suddahan ni amod to damikyan amuin kahinapusan long niya wa a'udhu bika an amuta ladigan libo na kulong niya daing kay mo ya Allah amuin mapatay ako daing haamuin masipit sin tangangang sababing yaon takalasun hangkan na mga uno yaon makamula yaon ampa na yan ini di mo kakuanan may ingat sila tumapukbihan makasiplit sila mga uno-uno ini lugal magtubihan kan nasubay rin sa kita maayad misan mga halom simbay tabihan piyang indo sin sinakama muna
Ba, di na ako ini matuog kitaon mo na, jabjaban mo yung mga kukulangan mo, inuan mo, bingon mo madtubihan, para ubon, para yaon, inamin manta mo, hipagmamanta mo yaon, jabjaban mo na, dakalaw mga simisiplit dito. Hindi mo kaingatan. Yaunin lahipan, yaunin tangang nga taw mga asbihan, aon wakto. Na, yan to hambok din nga mga pag-ayad kato sin akamata, panghindo din Allah subhanahu wa ta'ala piya sampay simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yadto inamin mga nasabot yadto laung ta mataod din ha amin siabot sin Rasul doon ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hapaglubo iwan si mahulog long taring ha ini tampat mataas maluumos masunog ini maglian iwan sin panasaw sin ini saitan iwan sin amin mapatay ha manay kudeng ha satro biyan makoy long ta at iniya muka ha satro na inyan nasubayin ka palabihon tayong buka tapa Allah ta'ala rin sin isiyusiyo na piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyad to ini wayroon da pa ko yan ta ang kana sambil Quran nagbayta kato taniyo subayin pa ko na to pa Allah subhanahu wa ta'ala papirru ilallah mangkamumakoy pa ko inyo patuhan Rabbul Alamin sabab wayroon da kapako yan na to ingkataan niya rehalawman na to ini Allah ta'ala yung tagdapukan niya in dunya inadlaw akhirat hatuhan Rabbul Alamin so wayroon kapako yan ta so wayrain pa ko itaharap madtukan niya hasupaya in kita halawang pamarulisin Allah subhanahu wa ta'ala di kita lang ta mabunsak diha lawmansin gumiini labi luwa na to dito ha adlaw susungon sing kita niyo katantan na amo yadto in pagpatumtum dahing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpatilibon niya rin ha mga sa taod-taod mapatot pagpatilibonan na to pangadjian nito ini kaunahan na to ipanghindo ha mga sila amin wayroon nakadungog supaya na ganda manggandain tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab ini pangadjian bang mo ini hikapanghindo hambok deng ha mga sabab mahinang yadto hikapag-ayad sin hambok tay manghudta muslim awon didto makatakarayawan insyaallah subhanahu wa ta'ala na tiniya ha waktu ini dito na timubtub namon pangadjian na to insyaallah subhanahu wa ta'ala habiya sin waktu ini na masila kita roon hamin pangadjian ta pagpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panghindo niya ramik yan na umat niya katan suwayra katan simingod kaniya magpatilibon din mga katan na sabot niya ini insyaallah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.